Assalamualaikum wahai adulun, pantun lan sambung jino kegata melake meang bener peampun salim dari lon tua kegata menyo abdi agata po kampung begani balon nan desa gata yang nomor WA juta lambung ngebalah langsung lewat media. Tengah malam di mesu burung mealon-alon hayu terasa bukan curiga ke TV betung janggal ni balon dengar cerita. Pajak pemuda di suap puntang betua kunjung kenalam naga rame yang pegang rata penjurung nyambut temikong gata nomor rame yang pegang rata penjurung nyambut temikong gata nomor kata merumpak dengan ya kandung kanetron langsung melabuh dua habane pebrok ke abang betong mangacut balon gata gerela kono mungon abang betong belum digampung si bantai dua umpama gata pagebak kebun nengerot langsung tanaman yang mungkin rihon ke TV betung urengken pantun ane kadua dalam grup kata memang leganteng kadang cut balon rame kaduda dalam grup kata memang leganteng kadang cut balon rame kaduda. Cepot urap gelayang anjong betimang beret lampaya kasep kutu pekaken cut bang gop lain muprang gata cok laba kasep kutu pekaken cut bang gop lain muprang gata cok laba taja ugunong kaya tak terbang urang meladang bak tengah rimba ada bermantong habana karang meahai cut pangan don percaya ada bermantong habana karang meahai cut pangan don percaya. Meturi yang cut panghidang don sambut rijang ngon hati rela walau kemaria kata tak sayang meahai cut pangdijitan cinta TV betong dengolon petrang pesan lon kerang jino kegata walau ya kando
betong badang Maria cinta walau ya kandung kata sayang bang betong badan Maria cinta sampai Malaysia hai cut bang sakit fikiran sengkalam dada dan takut singo kata melanglang Maria terbang bayang di damba dan takut singo kata melanglang Maria terbang bayang di damba tetata kalon wahai acut bang macam ragam tak kalon rupa menyotan cinta dan rumpo badan beta disayang singo kecewa menyotan cinta dan rumpo badan beta disayang singo kecewa si kolam telah fikir berijang si kolam cut bang nejak berpehar TV betong ruga menjambang nyok kejadian honeng bamuka hai TV betong ruga menjambang nyok kejadian honeng bamuka kasep ke